nkethia kona ngucokire nkatho cia mwanya muno kwithirwa kiona kanya kwatanira bao twiki Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 14 mweri iyoina mwaka ya 2022 beta WINNIE wa KINGERU tukiambiriria ni ati MCA wa Kolo tosaraga ki na Elizabeth Karambuka ilemia barabe baile bakuruirete kia muyumbe we corona kiama ke UNDA ne bet candidate Elizabeth Karambuka ilemia no karuirete ke na tigiti ya kiama kia UDA. Tuwetana mbere ni ati seneta wa county Muturi ya Thaa Nithi Profesa Kithure Kindiki urano wa kiama kia UDA ariwa makarika yarayo kuyirwa ye county cia Bomet na Embu yakonia waga gia boithurano bia muchunjo ya irungurwa kamite yo kunania ya kiama kio Kindiki na kuwa baraba kawatikana na maetia kombe kabakaritwa buruki kiama kio kana bakaritwa kiamene kio kwa kagita gakai Kindiki na kuwa ithurano bia muchunjo ye county ya Bomet no bwetete na mbere akiuga gukario wu ithirano biu nebiteretwe antere cia Kakamega na kinyantere cia Mount Elgon na Arabika bwethwa muthenya ywaroyo mwandiki wetu wa Nteto Boniface Mongiela na utumenyithia cionkoloki. The process is peaceful except in isolated cases of disorderly conduct which are being handled by the relevant party structures. In particular, the case of Bomet has been addressed, and the case of the destruction of poll materials in Embu County last evening has been taken over by the UDA disciplinary committee. The aspirants whose supporters were responsible for that exercise have already been summoned to appear before the disciplinary committee on Saturday at 9 o'clock at this venue. As a party, we abhor violence, intimidation, and obstruction of democracy. That is well espoused in the party constitution, the nomination rules, and the code of conduct for aspirants and party members. Through the National Elections Board, we'll extend the voting hours to ensure that the process is as fair as possible to everyone and to every part of the country that is participating in this exercise. In Kakamega and Mount Elgon, those are the only places we'll be doing our nominations tomorrow. Why? Because of logistical problems, but more so in Mount Elgon there was a little bit of violence, which we have warned the aspirants, and they decided to barricade the road where we are supposed to pass. They never wanted those elections. We have warned them, and we have agreed with them, and we have talked to them, and we have agreed that the material we should start distributing our materials tonight for the elections tomorrow. County Commissioner wa Embu Endison Nyali wete baraba wetanirwa ne karikarira ya kuyerie goro ya kuithi mathanduku ya kuringira kura ni bakongwa mauri na ne borithi ni bochunkone karikareu mathaga ya kuringira kura ni ya chireri nteri no ende ni yambirerete kunekanirwa na gukethirwa kwina Weru nama. The traitors of political violence in the county will face the full force of the law, just but in the words of our Cabinet Secretary Interior, that there will be no sacred cows in the crackdown of perpetrators of political violence. In this regard, already those
who were involved in the burning of electoral materials for the ongoing party primaries have been summoned to record statements, colliding and fighting. Politicians should also adhere to the stipulated time of public gatherings that ends at 6 o'clock. Night campaigns will not be tolerated in the county. Tutahakikisha kwamba ili materials zote zimefika mashinani na kwamba uchaguzi umeendelea na kwamba all our POs na clerks na returning officers wamefacilitatiwa kuhakikisha kwamba wamefanya kazi hiyo kwa njia ya haki. Mimi nataka kuhakikishia Wakenya kwamba hii uchaguzi kwanza hakuna ile ya kusema ati uchaguzi haitaendelea. Uchaguzi tayari inaendelea. Na mimi nataka kuhakikishia watu wa Embu wote hii uchaguzi itakuwa huru na haki. Ile makaratasi ya maana ambayo inaitwa polling papers, ballot papers, tumehakikisha zimefika kwa sehemu zote. Na tutahakikisha, ninawaomba tu wale wakombeaji wahakikishe kwamba agents wao wako kwa kila polling station, kwa sababu kwa kila uchaguzi uchaguzi wowote hauwezi ukaendelea bila agents, whether ikiwa ni IBC ama ni uchaguzi wa chama. Wale wanasema kwamba ni agents wa vyama wa aspirants tofauti lazima wakuwe pale watusaidie kuhakikisha kwamba uchaguzi umekuwa huru na haki. Lakini wametuambia kwamba wanaendelea na uchunguzi na wamefikia kiwango nzuri, wataweza kujua ni kina nani wamefanya hivyo. Chama chetu pia imewaita wale aspirants wetu ambao wamekuwa karibu na kitendo hicho ili wajieleze pia kama walihusika, na wao wako tayari, wamesema wako tayari kuwa katika disciplinary committee ya chama Jumamosi hii. Sisi hatuna budi kusema kwamba tutapata wao, na wakipatikana watakuwa funzo kwa taifa letu kwa mambo ya uchaguzi, kuhakikisha kwamba tutapata watu wanarudia jambo kama hilo. Nantere chiamara ni atituo bia kiereni na muiregani bia mukirete maratasi ya kuringa kura bashereri kumani na gasagasere kuyirirwa getuona ya kibanda kia mayani kia iriga kureo iruare. Process has been smooth, but tula in a challenge just one polling center non to mix up where there are ballots jeu kudhidaraka, lakini we are working with the county coordinator kuhakikisha igusoka goko kanda jimba kwemana na lemweria market ya keriani ya wele dharaka, but in this case igetugwitia we are following with the headquarters kanda tu anakethane bagutuletera iwinge itigere ya mweria nkeja ndedira marata dime matambulange na ndarigwa ne mbia tuma matambulangwa na ndeja nderira maranduko na malatari mamea malali matambulangwa already na tuta expected kumuona twarigwa kini kia barigwa kini kiale kia mutweli fecha kwerwe kalatari ni kaliko kalatari kayundie muntu aleja kalairwa narie akalairwa merwa watu kayani otewa mulengo oria muntu uwo kwendekana akelwa tele register titulaite tokeja na kibande na register ile ya IBC meano inombirwe nde office uba komena nkamodula leo no toba kola kamarando kontadura tuisale nkadura o na rono ruto akanya kunogo kanini mbetekeria na getio ge kinene mbombe kwithirangi kiamiru kia nini na miri mata nini edwinsho kirete na Nteto nkulokio kathiora mitambo. Waigwa Pasaka ni mwago na nkanya ntheri kugwirwa na gukenera nendwa betu charana farm soboiga tamutugo na withire bwetu tukureterete Mount Kenya 4x4 challenge Easter weekend yeje ntariki 16 na ntariki 17 mweri jujujwena njochionere ngari kumantere mwanye che Kenya gushindanire gikombe kiri 4x4 challenge special offer gutindiruka na murigi nyo zipline kiri ana na njumbo zipline
Wine Kirisinias. Bia kore bia ontwere na bia chomba nkutho, ona bia kunywa bia mpio, karutira na bia mwanki. Niguo kaithurira, ni ontonkoro irijaga kirie kwenda. Ukorerwa rwimbo mwanki muthukuno John DJ, imwe kwa imwe kugukinyithia ithigithio. Gutonya ni shiringi 500 kiri antu banene, na shiringi 200 kiri anabanthi kuro ya miaka 12 ontuko. Charana Farm Mount Kenya 4x4 Challenge, Neo Form Weekend yeji. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthiguru na ataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Antobonde Meru badiuga gavana ni mama Honorable Bishop Kawira Mwangaza ntariki 9 mwezi wa mwaka juju. Kenda Meru yumba kuma thenene ringira Kawira Mwangaza kura yaku. Kawira Mwangaza muteithio wa Meru na gukuromba kura yaku omba gwokorea kana ka Meru bwega. Kawira Mwangaza na gukuromba kura na maromba jaku kire ushindani bwawe. Ushinda kwa Kawira ni gushinda kwa Meru yonthe. Gavana ni mama. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano.
Gakwata ogini twicokierania ati bubu gita na mbere kana muchunjo yo gita na mbere county ni Amiro andiki beto ba Nteto ni ba thiolonkete kana ni bethrete ba kithiolonkantere mwanya Miro muno nterera china muchunjo tonia buramanto ya kariki ya kari na inya ituone bira bikuringirwa kurai atwatanire mweko emwe na mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana ombe kwithira tumenyethia buramanto ya kari nau county ni Amiro na nterera bomba kwithira bagikinya Phineas Imana akethira nombe kwithira ukiokia kanya kau tumenyethia buramanto ya karakari nau ntereu china muchunjo. Lubwa sana Winnie KINGERU wentere chia studio kaitene kanende tombete kwethira twekinya chukuru ya Rwanyange na aranende kurai kana kurai cha mchunjo chimbete kwethira igeta na mbere na aranende kinya na itekera kwethira nende kekiringero kura netekia mubunge wa Ecoronio Women Representative na MCA aranende tayari MCA badatu kwethira bagitura kia kuruira giteke na itombete kwa uringi obakura ibwete na mbere ora kwagirete na kinyanto tira ibo Victoria kwa na mbenene na kinya tukomba kwethira tukiara kia na bamwe baringi kura baraba kwethirite baikinya na kutira ne bakuringa kura cio kinyoka itena gutukenda kumenya kithira kwina wagagia kana ni ate onto bwithite bumbete kwethira bugeta na mbere kumarira kura inende cia mchunjo kwethirite geta na mbere na kithano twithiro tukembere na wewe tutaririe tware yaku na ni ate ukona kithira no ketete na mbere Antonia no ithiro tutarakia betagwa Joseph Maruga and the chief agent wa Kanyamba etuwe kirugurwe mapema na mwankana ndi tutele experience thine muthemba yonde tutete very smoothly kone nyaskare wetu akalinde stare kanani bagwita ngobwega na ringi kura barije bakiringa kura bagitaga na koi no kukwerekana kana kinyamari to muntu akethira ikinya indi rito rekirete ki register ibutherete bukiona onto yabo marieto ya ringi kura kwithira ikura ki register Antonia marieto yore mono kinyara kwa ringwa irule na igunda register UDA iriege marieto ya kura twamba kwana alafu tuleta twerwa mtu na no aringe kura na voters card na ndi atugusha wa wita antukaito bera abaje na voters card so many names ya kura sana makwanza tukuduganagia mbere katureteri wrong register onto tuterete kagia UDA coordinator wetu Amiru tutu mwitekia buru spring councilors kaberia na utochethera muchetha yutevugi bana rinturi atutu ina utochethera na ante kumenya tuibao batu kwa tukuduganagia tureterete wrong register tutu mutrust buru nyakure na itugera yo tuyira inyethe anwe munene wa unda no gone nyendo unda but grassroots naja na utokalira na tukela kia bo wethera wetera kitu kona ya ndene ya wande kwina ruirite bathato baraba kwethera bakiro ya ira iteke kia kana kuyukia bendera ya kureteke kwe webetherete bakiwa kana ibonanetie wetekyo bona kithirano kiebura kibeta na mbere ibonanetie confidence kana te uringi kura buketa bugeta na mbere na njira ya grete kana kwe bakuwa kitebeta boya bura kubatire mwankana ndetu na confidence lakini umbere ni iragite kurumo wao wawugite na yagi direct ticket neta gitangasa na direct ticket na candidates betu njero na muguna betwa ikaberia na rintuli babera ibebere mwirigi which was very wrong na bo barega yontu bakumenya democratic right ciao bitumete kwithura kuri na kuraja na mwankana ndi gwetwa mwirigi ya kachi eberetie na kuganete independent we don't know lakini atikona ni yale active indi mwankana ndi itukuona chikura chitete bwega nonga ikeja kuthukirwa mbere yeah lakini we na confidence kana we na wetikio yake thirageta bwabo tena confidence lakini kumenya urore iguru ari tumukira itukira kaberia serious na rinturi ndibaya sana no twakwethera kera kana watu au no munende obarombete kwethera kinyawa kinyana kuringa kura chiona natararitie we no wetikania na kiturano kindi nakonania kurea wetikania na barabara wa mirete kia makiki UDA ntere ichemero na twina muringi omunge wa kura no ethira tutarakia no ambiri ari tore kuno twira okuringa kura kubwa ya kana kinyawa ire toire kurite marieto yago injo flexibility de motorio guko ini agent yo njeru Kanyamba na kuringana na ndi baramantu yethira tukona tutete bwega kinyaketha marieto ya kurite tonto ya ujo mpande ujo kwara yano mpande kitetia lakini itora kwa ile kurite na kinyala yakwa ile urite lakini tu ina confidence to wachinda
na kithurano kini atonete kigita na mbere ontu no kare arukire kinya kituo kikirurwa mantu yethirite agita boya bura kwagirite uti uthuku bukareo tiga gwagi mamarito jau ya register lakini ayange security nini guti uthuku bukareo na morio twethira tukera kenwa na kwithira kiwa kiama isasa lakini kwina tungiria bakiama barabo twetekania nabo uhebo kwibureku uno uko rena ontora nte mpako contradict no chief agent wako lakini uwakuwa ni uuma ni wapure yangu ni boya sana no ntokotokera kia na batwe na mutegere tukinyane ende tukwethera kinya tukibatika kana tukuringo imba twethera kinya twetirima kana utirima na kanyamba ura kinya kwethera nende akiro ya ira itikie kana kuruira tigiti ya UDA no twethera tukera kenwe na atwire mushimwe kwethera kukirekana kwe marieto ya kurite ki register ontubu ni bibi byongwa thina mbuga thinerana ne administration system ya UDA national headquarters nonto batwi aja gituone giki kya Rwanyange itu registered individually as a person nkuruki antu 1500 ngina magana janana na botiro ri utonya register ko antu bonde bayome na batelinga kura nonto either system chao cha computer ni chiareme kwa admit more members either chiojora kana whatever it is ende itatonyerie maritwa yantu baba ingi sana so antu baere disgusted iba thurire na bauga batiringa kura nontu batigutonya kiamene so ningo lomba kama kibange mubango ju mwega na ki update system chao cha computers kenda antu babonde matukija kuringa kura cha August bethere by register na benda mauku nkabanekera mauku 18 booklets ile oni ntomirite kwandikithia members. Number 2 ni tukuromba kiama kioneke mashinani no tukatwigegwa kiri na antu nale maturene like I mean nale headquarters na inyam branch ye miru ya kiama tutiko miona actively tumenya ineli itukwenda kumenya ni ateba kudithia ni ateba kudithia kenda ba improve membership na kenda confidence yani wetikikia bwa kenda kiama antu betikia kiama kigini kiega na kina future iranda jamu no nkurukia bula kanwe kali kana nkurukia bula jubilee kali thai batwi ni tukwenda kuona effective administrative structures chia kiama bena mende machinani na tukabatethira twi members nontu twingeraga tukaria kuthithio ou bia mabibi kweja bibi Weru bigatura muno na bikareta thina confusion na kiama kia UDA ora ki supported ni antu naja uju nontu wetu kana gatuge nyakist kiama kia UDA ni over 90% kina support ya nkurukia percent ya 90% ya antu barabali nyaki baraba kwenda kulinga kura bonde ba UDA na ndio ni nkiaria mantu ja aja kana nyakist no ngambuge twi na confidence na results ila ikauma na chiauma ora ikethera ikari onde candidate ora result ikethera ikari no tugetikira ikari na ngwetikia bara bangi twi antu bathatu na ndi bangi aja ujo batena agent batera leta agent bao na nkuma ituone Mugwanja nko visit na adu arokere ni ndokere ituone bikotira Mugwanja bila ndatara na we kinya tha kenda tha 11 nkethera nkolitiruka ituo beyond not to be 26 and still ni kulaurira ituo bithatu bila bitire bia registered na bitire stina ya mathanduku na ya gwiketwe gituo kimwe kia Mukondo ni registered lakini gite mathanduku ya tire kono gituo kia birio bingi bitatu ntikulika na maritwa yao lakini bionde bitiro na mathanduku anto bati kulinga kura so na njire nkuini kankuga management kana arrangement chia kura hii na shortfall itiko kamilikite bwega no ntugutina itumi kiantu bachuwe wali register na hiji na maritwa joja tikuoneka na tukiara kiombere na sorry ontuba witila ikudirete kwina baraba kuwa uturani bwe budirete bugeta na bere boya ende marieto ya kwidira ya kiora at the end of the day we na confidence ngwete aja oni ndina kule kwani hoiji lakini ntikuoneka malizo register na hii ni kule kwa na kimande ninakioja na ndiri register ko nende kwina biuria bibingi bya kuria na ni administrative structure tukoria alafu number 2 kura hii stilo ni thokerwe ni antu baraba balungamite nonto tukuma mushemene wetu aina juu na officials betu ba Meru
na nitwaririe muno mantu ja gwitikaniria consensus building. Tona consensus building ntiko mitikani personally. Kija gatari ni scientific. Ntiko itikia mubangira jure ya bangira ju nonto yathithirwe mbere betu bamwe bandikria nibakwenda kurungama. Niro yathithirwe ali late February ali March na oni ndandikiriaga at the beginning of this month. Ko mwejo nditheti yake campaign na siro weta kuthithia campaign mashinani ukethera Njeru Kanyamba guku kunthe mane wali popular area yetu, lakini nale ange ukerwa onte kuoneka mashinani na thante kuoneka mashinani na antu baraba anyway ntuga ni bangana babeja kuningira kura ndo ntebaije, lakini nduga tafadhalini consensus ni bui endi ne thithwe fairness with the fairness na antu baraba party bare interested parties iborwe ibe kwa mwe bero tukathithia opinion poll about the three of you, tukathithia opinion poll tuonekethera ugwe na ugwe no uri mbere ende tukuthithia secretary alafu bucoke butwire ne turetekanirie ula ngania no popular na alafu akwirwa ni popular no kumeha no nyana thukitie kithurano ki nonto etire era antu bao bugeta kuringa kura nonto ne ondi na kandi gutumira ritwa ri undi na kandi ni urongo. Thank you. After 14th. Thank you. Tomorrow. Thank you. No nendeno mo baraba kutha bakiro ya kinya ete kia MCA na tikiti ya UDA na kinya no nani tenende wetikania na buraki durano gikithirete gita na mbere kinya kithira kwina chiuria bira bikuthira bikiura kwa na tugethira tugeta na mbere kuthiatira untu bobura bwetete na mbere no tira utibu tia ome ngichoka kiwe Winnie wa KINGERU ndani ya studio. Iboya Phineas Imana imwandiki wetu wa Nteto na Ntere chia skuru ya Rwanyange primary na kethira kiliunga Ntere mwanya na ituone mwanya kauntini ya Meru nebo kendotira na tumenyethia bora mantu ya itete nambere. Tugeta nambere ni ate urawari ngavana wa kaunti ya Thaa Nithi Samuel Bairagwa na urokuruira itekio seneta kaunti neo na uwete na okira muchunjo Weru yua akiama kana yo akiama kia UDA yuethero yote yo mwana Weru nontugo kuirekana kwe boba kwe watigiti akiama nongelete ati muthomi njuke na kuendere mswa wandi ya mukothi mamwenda gataya na no tumira inye ya thirikari ya kaunti otira gataya na kona yetekio kana na kona tigiti eu. Ragwa is my name. I am actually contesting the seat of the Senate in Thaa Nithi County. I have noted that from yesterday, there is a lot of malpractice. We witnessed that in Chuka Polling Station, where the county tallying center, where the constituent tallying center in Chuka, where the ballot boxes were actually being manned by people who belong to the governor. Other than being manned by the people who have badges, people who are actually coming from the UDA secretariat, they were being manned by goons because the coordinator is on record as saying that in this area he felt that he's being threatened and therefore he called the goons from town. What we are saying, there's a lot of malpractice in this thing, and though I have voted, I have noted that even in some stations the ballot papers have not reached. We are told the Ganga ballot papers, some from Chogoria, are actually in Tharaka. And you go to Tharaka, some ballot papers are being seen, even scattered all over. I note with concern that even as we are talking now, some booklets are being sent in Kadwana, and most of those vehicles which are actually delivering, and which even delivered the ballot boxes, belong to the governor's residence, belong to the governor himself. So how fair can we say this thing is when the governor himself is a partisan in this thing? So what we are saying, this kind of malpractice which is happening within UDA can actually destroy this party. If the secretariat of UDA is not careful, this will be the death of UDA within Thaa Nithi County. And I want to be on record and say that the governor of Thaa Nithi County has an intention of destroying UDA because he wants to impose on people who are not popular, people who don't belong to the people who don't understand how systems work. But as a person who loves the UDA, I want the UDA secretariats to be very careful and to ensure that these things are done. And any place where there's malpractice, any place where people are not even in the register, because we have realized, even in my polling station, we have realized as of now, out of the 100 people who have voted, 50 or 20 are not even in the register. People are actually visiting the place and seeing their names deleted from the register. So this is unfairness of the highest order, and we want to take it lightly. We are just gathering information, and we believe that soon and very soon, if
the malpractice continue. We may even go to court. We may even have to repeat these elections because we don't want a system which is just geared towards ensuring that those people who are unpopular get the vote. Maratasi ya kuringira kura yandiki tayari gicigone bunge kia Tharaka North ni ethirinje yomwe warweriete KMC wardini ya Mukothima. Maratasi na mathanduku ya kuringira kura ni yarekete konokwa ni borithia tone burantereo gukarakari. Kuru ya Tharaka Boys ara mathanduku maũringithania bwa kura makunyangarirwa na ara mwankira thaino tukwaria gintu thachiere mathanduku ma wadi ya Chiakari mombite guchererwa nontu bwa mitaratara na mibango irajithiritwe ikithia na mbere. Ine ndenda gumbira na ta ukona muchujo uyu karangangi na expectations ciaku kana bro kwenda nato kona muchujo uyu karangangi kuna usawa kuna mantu maisaso kuringana bankwana mantu amesawa nuntu ginya thirikari ni ye kurinda usalama na ara kwina thina gwisasawa thaino mchujo nkari ciambiritie kuthina ucio ubite una gonu kuona mtangazaji mantu mesawa na kuringana na antu baba thiete opegwa senators baba kurombeite kwa unda bondi nkona besawa nuntu masanduku makuthi kuri Chiakari ward kuma utugo ikorare na mibango mifangirio ya bura kure karingwa bura mantu makarodwa bura ukathi na mbere aga marimanti ikorari na thirikari akugana mathanduku imajie maretwa maigwa sasawa na makarua ipolisi mwankarukire na gukinya rukire thaa 12 mathanduku mambirie kunenkanirwa na antu bakithomagwa icire kurio ya Chiakari wondi ya list gutwike tikuthianagia bura ikubatere kwithwe kari ya reke vishwa na pio ba Chiakari wondi babegwa besa sawa na bapegwa mathanduku na kila muntu akuthi kuringa kura na akuthi kuringithia kura baraba bati kuthingithia na antu thaino ende ba na aritwo ni beterete kuringa kura kwa antu betu barabari na ara ntura barabari kura kungya kwenda kubura metho makwa bura mona na bura nditona na baraba ngetukwina bwende gutire muntu thaino wina kasoro na wina thina na utiwo kutheta na utiwe ukwaria mantu matari mega antu bonthe bakumagaruka na nkari babanga bangwa na ituo ibibange na ikura cia thikuringo na itukwirigira antu ba Tharaka Nithi na Chiakari ward na kinya Tharaka itukuromba turinge kura cia thiri na atukarumana na atuachambania na atukarwa na atukatheta na ora acindwa ririke auge ngucindwa na atoseke no ndotire muntu munene omba ku aticindwa kura ikaringana no uri kwa karingirwa kogora akacindwa atoseke ora gacinda noe aombe kungwa njara ni wana insi baraba kegwa bamuthurite na ngwite ya kithurano gisasawa mpaka thaino tithie na nkona twendere kuthina mbere kuthingatira mantu kathumba kana mantu bora mendere kana uringithia bobo wa kura cia mchujo bora bukathina mbere na kuendelea aga county ya Tharaka Nithi kana aga gichigo mbunge kia Tharaka bitwa Paul waka Kongina kune ati muchunjo ya kiama kia UDA ukibwithika ntere mwanya nthigurune ya Kenya tereche Southimenti gukuyeri kituo bia kuringira kura namba ya ntubani ni muno ushumiria ya bura tutariru mwandiki wetu wa Nteto mutuge karini ati aringi kura inyeba kulalemeka ati marieto yo yati kuonekana kie marieto ya baraba ishiandikithiri ya aringi kura ankuloki ntereche Southimenti muchunjo ni ati Kamatin Kome Makasi na Purity Muchai barabon the Bible bakuruira kia MCA wardine yankwene na kiama kia UDA remwe na gatweterete aringi kura beja kuringa twitayari tubeterete na igutugwitikiria ntukwena ari ekethire bui gutithina buru turona mwankira au aja tore nenkobo polling station primary turokerero kire mono themwe tweterete aringi kura tubaringithia na ibambiririe kuja tukurugura gituo lakini thina tukuona antu aja na antu baingi tuguta Kristo bateku na untu baturigaria muno endi stiro antu no bakweja na no bagutegerwa ki mauku ki register barabara ku bakaringa kura no ntu ne makosa muntu a register kura na ja gutagwa gituona kiawe akaura atekereje akalega kuona ki register nyamuntu na kuwa boi mona ora tukwenda muthongi tutikwenda tongeria bravo twathina ikiatumna ne tuko tutinje tone kirago for example kedere ndonki aja njiri ingi chetaitaja
batu turachitanire twataudithia njira jamakachi na tutere buru nokawa tuchinjirie tuone kira guchinjie kithereo endonki umbitha ngiringera kure kwa yangu primary from the beginning kuma ndi kwanyirio ringa kura unture kuringa naendo kere au die tora kore uchuwa kuma ilali mwere ngothe twichoga die toreu na nkona riu kura buru ona bu atu pu mario kenda paka uroga thua ibaraba gwa piaristine atoge no ngetikiria ende mario kenda na ku amini mario na jo akinya iristio ne chokero buru marito yethe ya piaga kunde turokere rokere 5 itokare aja actually getuo turukorera 6 na mwankatha aichi igento thainya baraba kweja ja baraba rokera rokeri baba gwiketieria batokare na kibande twabera bagere ibande kumira ubange barabeja itokubaswa kerist bateromba kuonekana sofa mwankatha ai na ithainya kuti muntu umbete kuringa kura gituo giki list era tugutumira aja ujo ne baraba register ke kiama kia URETERI baraba registered ni list era twinayo na ingwetekia baraba kuja na ibande bagasiaga kerist baraba tombere ku register kenda ba member ba URETERI onikinyira mapema muno na gituo gisawa no tethenere gituo ne kigia kieru nanto akibateja kuringa kura no ntuno komya Kenya yetu ina thina nyingi muno ai anto baba ingi maguta na bale beketera incha maguta bangi beketera incha ku thithia thimbo na ande bantu jamoya jaijoreta thina bangi batiko na list ine kuringa kura nto bambu bataci andikithirie yo ni thina erero lakini akero tuisa tu twakwe thina erero na twakwe garagarero Nterio kario unterengi na chio uringi bakura chia muchunjo yo kiama kia UDA ibwetete mbere kiituo bia kuringira kura bia roirero arera arago kario wo kwena mathete ya maingi yako ni marieto ya anto bamwe kura na anto bakiurwa bane njana beye na kande chia kura nkuloki kwene nyathine ya maratasi ya kuringithia kura kwithira ya kiria kwana Aja batu de nera tu nyori ikuja kuda batu tu na ibande tuliro tu tena kura tu mpa kuringa kura na tu na kibande na tu ko tetu sitenge MCA ore karembe ituone biagwa akwe bionde ruire rwarera na regere guturetera my agent mwanka abindi twambire kuringa kura thaitha tucietete na kura tureri tukambire kuringa thaitha tu na ntu barabo na ngugi cia bakorogete kuringa kura rukiri ibaregere kuringa kura no ntu ibakubangite baringa kura rukiri bacietere ngugine ciao kerie mundu wina kura aringe kura nginya throte kuoneka register ni bamenye ura bagathithia turinge kura cietu twathurane ethwo kuruwete nomination direct itwire tondu nginya thai tutiraerewa ndene ya murinya tutiraerewa mandu jao iko kare na changamoto kidogo rukiri no ntobwa namba register namba register ra tugutuma era antu babangi bakweja bagachoka no ntomarito jao jate kuoneka aku eu neo igukari changamoto era to face re rukiri bwaja ire igukari na changamoto ballot papers ite kungana okethera gituo ja gike kiena aringi kura babangi muno kurukia aringi kura ngirizire lakini papers ira chigwa chokare available chia kuringirwa kura i papers magana jaire na 50 au tu magana jathatu Aringi biashara na arimi bamira taunini ya lari baminerete thirikari no ntobo wetekira miraya Uganda na Ethiopia yendu ande gorone teithethiretwe nyogoti ontobura bakuwebo tomo miraya nyambene gachia thoko inyankuloki kulingana na bo miraya Kenya nerea kuogoti bone ne nyankuloki mwanya muno na miraya nthiguru ira chiome ontobura bo tomo bakenyeleka bone ne biasharene na muno nyuma ya thoko chia mirande gorone chiome kwithire kingwa mwandiki wetu wa Nteto Chabari na tungire na riboti yeu ya matu ya gemira.
okira mathaa marukire okira ntugu thokoni ya Musakarande ne taoni ya Lare na mathaa mogoro ntugu ochionthe thokoni ya Muthurwa kwithagirwo kwi mubirabirano gwa guri nendia aba mira kinya gwethira thoko ochia ome ya nthiguru irambingi ichathukangire kagita kara jaga kurukite no ende amonogu abiashara wa manarimi ibamira taoni ya Lare ibakutheta thirikari bakiuga ne kuonekana atakairigiritie manto megemira mathina mbere na kwagira Uhuru miaka ekuthire 10 eke thoko cietu cionthe cia miraa itwengi kuo me thoko cia miraa tika iteo katwengi thoko ne cia miraa ni Ethiopia Tuare dekana thoko ya cia ingiro Somalia okiakolo eta kuntu kweta wa Kisumu mirera yenda sukune kuma Uganda yeta wa Senge ote muntu iteita zo taxi dera yukuma ndene Kenya eta kuntu kweta Moyale miraa ya Ethiopia ne kundu Moyale yukuma Kenya iteita zo taxi endro batu eto ya Kenya itemenya kwebela ekinya Nairobi etere risesi lakini yera kuma nje Kenya eteko ituzo sesi kwa hivyo thoko ria ciorete kinyira ciona cio thirikari itukaretie batu egembe no tutenda cikwati na mboga batu babu endi mete nu bwenda cia meagwa me imete imauti ibokera towa awa imauti ende kinya ko yako no iko to enjoy burankero mbabatu turi mwembe o mwiru kana turi antu bagembe twategeria antu babe siasa baura siasa na mira no tibyo to faindika uri no gwendea biashara ba wa manarimi bakimanagire kinya minister wa manto megi urimi Peter Gatiro Munya wa muna thirikari ingima ibakuromba thirikari ukaya kwithira ne kwenda uteithe kimira akemira mbere ne rigirie kinya mira ira kuma nthiguru chiome kaya kuregwa nthiguru ya Kenya kurar biashara bamira bakuma ntereno chegembe babatiri kwithira bakendia amira yao bila biyo ithirikari twekerete bisuizi bya kuria tokinyako thokone batu itukuromba Uhuru yonto na tumeta Djibouti Congo customer ba mira ibeterete nayo kieta alira kwari na president bandera kenda mira eruorwa kithira kwe bobo yato endaira mira yetu ya kara yakera itiera ona thiringi ekebele komi ya kinyamana 5 antu ba mayale bare ya mira kuma Ethiopia ne ite tazo thiringi ekomire moye yetako Kenya kwa hivyo to enda government ya Kenya ke kwitho ya kari murimi o mira ne ya mutethia mbere pio antu barabara aimire kuma nthi cia nja kuma Kenya ne bati kwethora iteri taxi challenge inene muno kiri mwana wetu bwana Tira Omunya roro amirite kilimo kenda omba kundigi deep in the ministry amenya biraka omba kukurita kenda omba kweyana byo rutere nero mira kenda ndo bamira no omba kunufaika mno rutere nero mantu ya mira kumenya nate amira kaomba kukuswa bobwa nate kaomba wita bwa na nate kaomba kinya kuona thoko kuma tauni ya Lare North Peter Glass Chabari atukire gatantu ndeto chietu chia Weru thaa mwanja kindeto na njira indi kuatanira mwandiki wetu wa ndeto Phineas Imana wona chia lo maboya thaa imwe cia ogoro ria koretwo Winnie wa KINGERU.